Есіңіздерде болса, мындан bir жұма мұрда biz ушул жерге келип, мына жерге тротуардын негизин калтырып коюңуз деп айттык эле администраторуна жолугуп бул чайкананын. Сизден суран ушул жерге баягы тротуардын өзүнүн местасын калтырып, баягы атайын турбалар болот, билесиз. Парковкаларгачы. Ошондой кылып койсоңуз, мына жерден тротуар өзүңүз бир карап койсоңуз. Түшүндүңүз, Сүйлөштүк анда. Качан баштайсыз, мен качан келейин? Эртең сразу баштайбыз. Эртең баштайсыз. Ооба, кылыш керек. Мен Кудай буйрса бир 2 күндүн ары берисинде келем дагы. 2 күн эмес, 1 жума. 1 жума, эртең баштасаңыз 1 жумада бүтөсүзбү? Ооба. Болду, анда 1 жумадан кийин келем. Сүйлөштүк анда. Хоп. Тротуарга жетпей, монтеп атайын турбачалар менен тосуп, тосмочолорду кылып коюптур. Мындай машиналар кирип келсе дагы, бул жактан ошондо адам баса турган жол калат экен. Ушундай сөзүнө турган кишилерибиз көп болсун. Мынакей 1 жумада жасап коем деди эле. Биз 1 жумадан ашыгыраак убакытта келдик, бирок жасап коюптур. Бирок бул жактагы тротуарлар дагы эле машиналерди тротуарга коюп салыптыр. Азыр ушул жакка барып дагы бир эскертели. Assalamu alaikum ustalar. Машина сиздердикиби? Мына машина кимдики билбейсизби? Мына тротуарды тосуп алыпсыңар да, карасаңыз, мына жактан тротуар келгенде тосулуп калыптыр. Азыр алың, сразу. Көзүңүзчө. Я. Кайсы уста? Ким уста? Буну эгесин машина. Машина сиздикиби? Машинаны ана жакка алып кирбейсизби усталар жакка? Ой, бул бекеге ашашты. Мына Матиз кимдики экен? Жанагындай транзит номер окшойт, 0. Уста жигиттер, мына машина силердики эмеспи, Матиз? Ассаламу алейкумдар. Жолдо турган Матиз кимдики? Транзит номер. Көк бүт свети? Көк. Мына тротуар тосуп калган. Транзит номер. Билбейсиздер, а? Бул жака чыгалышы, бул жакта эси жок экен азыр. Уста чыктыңызбы? Мына машина тротуар тосуп турат да. Азыр алсаңыздар, ача мен бул жакта эскертип келейин. Таксыр, мына кимдики? Сиздики эмеспи? Я. Хажайын жокпу? Бул жакта азыр бул Lexus'тун эси жок дейт, эртең менен токтотуп кеткен боюнча дейт. Азыр буга чейин бунун эси келгенче мен мына жакта машиналарды алдырып турайын. Бул Матиздин байланыш номерлери бар экен. Азыр Матиз сиздерге мына тротуарга коюп коюптур да. Шуну алып койсоңуз. Мына машина кимдики билбейсизби? Кайсы бияктабы? Так, не машина бул, Авантабы? Машина силердикиби? Бияка, ой жигит. Ой. Камерадан уялып кеттиби? Кел, жигит, машинадан чыгып алып койгула батырагы. Айт. Негизинде мынантип бардык адамдар жумушу менен шашып жүрүшөт. Биз дагы өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Кээ бирөөсү айтат экен, башка жумушуңар жокпу деп. Эгерде айдоочулардын бардыгы монтип тротуарга башаламан койбогондо биз башка жумуш жасамакпыз да. Ушул тротуарды ачып, элге жөө жүргүнчүлөргө бир жакшы шарт түзүп берели деп, ушинтип ар бир тротуарды кыдырып жүрөбүз. Ошондуктан барыңыздар, туура түшүнүңүздөр, айдоочулар мүмкүн болсо тротуарга машинаңыздарды койбоңуздар. Бул жакта 2 автоунаа коюп алыптыр. Так, байланыш телефону бар окшойт. Десем жок, жазбаптыр. Мерседес менен Портер автоунаасы. Мерседес керек болсо ачык экен.
Yo, assalomu alaykum. Buna Mercedes men Porter sizlarga qarashdi emasmi? Mercedes Porter. Assalomu alaykum. Mashinangizda va trotuarga qo'yib qo'ysiz-ku? Ha, bo'ldi, olib qo'yamiz. Trotuarga mumkin emas-da bilasiz. Olingiz. Porter kimniki? Qo'yib ketib qoldik. Ava emkiz yo'li dag'i bir mashina qo'ysangiz-chi, mizam cheginde chara ko'riladi hemen. Negizinden barili birinchi to'xtatar oldin shunday ichkerki ko'chalarga, je bo'lmasa shunday bo'sh yerlarga qo'ysa bo'ladi. Biroq bardığımız jalqo'liqdanmi, je zeriga o'sib bilmayman. Olib keliblar shunday trotuarga qo'yib ketaveribdir da. Endi hozir bu yerda bu Porter avtounasining esi yo'q ekan, to'xtatib qo'yib ketibdir deydi. Qaysi jaqdan borib izdeshdi da bilmaysin. Oy jigit. Oy jigit. No trotuarda to'sib qoldingda oldiroq haydab qo'y. No lechni saqin tur shunda qara. Ha, oldiroq haydab qo'ysin. Peshoqat, bunda liniya bor o'zi. Buna mashina sizlarga qarashdi emasmi? Boyka, mashina sizniki emasmi? Barbi xo'jayin tanishmi? Tanishmi xo'jayinni? Chaqirib qo'yasizmi? Qayerda? Qo'yib ketibdi hozir. Bu yerda mashina bor ekan, bu yoqqa kirib zamoqda menga qo'yib qo'ydi. Chalingchi. Olish kerak trotuardan. O'sha chalsangiz qachon keladi aniq bilaylik. Bo'lmasa biz mana yerda turib turamiz. Ularni oldirib kimga keladi? O'sha oldirib kelamda hozir o'sha siz chalsangiz qancha vaqtda keladi o'shani bilib olay. Oldirib turib keladi, chaqiraman. Mashina sizniki-ku, ochiqni aytib qo'ying sizniki bo'lsa. Sizniki. Yo'q, o'sha hozir meni. Siz chiqasizda, siz zashta qilib o'tasiz-ku buni. Men buni yer meniki. Siz yer sizniki. Uchib o'tsin bu yerda o'tasiz. Qardon, uni tortib mana, qani, bu trotuarga deb turib qarab borib ko'ringchi, turba qo'yib qo'ygan mashina bu yog'ina qo'yiladi. Bu yog'i trotuar deb turib. Zdaniyani qarayapsizmi mana bu? Zdaniyaning oldida borib ko'ringchi siz. Zdaniyaning oldida 2 metr trotuar bor o'sha yerga borib. Trotuar endi mana ekanda trotuar. Trotuar ekan. Yo'l bo'lib turadi-ku, ko'rib o'tasizmi? Ariq bo'lib turadi. Aytasizmi o'sha yo'lda turadi trotuar. Yo'q. Nargizdan edi. Borib ko'rdingizmi o'sha yerga? Sen borib mana dedim. Men o'sha yoqdan kelyapman, o'sha joqdan oldirib kelyapman borib. Ko'rinib ele turadi ona. Turadi-ku shuncha mashina. O'sha yerga borganda yo'l bunday olib buriladi. Borib ko'ringchi siz o'sha yerda. Yo'q, o'shuni sen arxitekturani olib kel, bir taxta qo'yaysinmi oldin? Trotuar o'sha yer. Trotuar bor. Siz bordingizmi o'zi? Yo'q, sen trotuarda oldin taxta, trotuar qayerdaligin taxta. Trotuarda turamda men qisqasi hozir. Shu turishimda trotuarda turaman. Bo'ldi. Мен областық ЖКХ бөлімі капитан Теңізбаев болам, атым Алтынбек. Бізге мына қызметкерлер келгенде сіз мына қараң өзіңіз деле логически қарап көрсеңіз, мына тротуарға қойып алыпсыз да. Ошоға сізде алып қойың тигенде бұндай сіз баш бербей жатыпсыз. Men bosh bermay bir narsa deganim yo'q. Men hozir birov egasini chaqirdim hozir. Shu oltinaga o'zi bular buni qarang. Bu hozir misol trotuar bo'lsa, ko'rsatish kerakmi? Miner aka trotuar, mana dokumentda mana bunday turadi. Siz nito yerga qo'yib oldingiz deb. Bu yer chasni sobstvenность bo'lsa, to'g'rimi? Buni misol sen deb minerda joying yo'q. Men dakasini aytib beraman hozir minerda men joyim borligi. Qurilish qanday ulug', trotuar qanday, yo'l qanday, qancha обочина, qancha аны misal siz meni biz chechmaymiz. Qurilish qilgan odamlar, burada yo'l bilan ishlagan odamlar biz o'sha mizamni saqlashimiz kerak. Erejede konkretniy обочина to'xtash kerakmi, to'xtash kerakmi? O'shani aplikasiya etib berish kerak-da o'sha organ. Misal buna trotuar bu siz aytmoqchi bunda buzot. Siz aytib, meni razbor bo'yicha onu da çağırıp onu da alış kerak. Yo'qmi o'rta trotuarda turasizlar da. Yo'q, bular huquqi bormi shunda kelib? Da biz meni nimasi bor? Biz telekanalmiz. Men jurnalistman. Buni qarab turibman. Luboy ishxona. Bir plani va nima bilan chiqasanmi? Qani o'sha plan tuzgan, nimang qani, bir reyd qilgan planing bor, bir protokoling bor o'shanda. Sen xohlagan yeringga borib, misol sen Luboy yerdaligingda qilaverasan. Bu Luboy yerda emas. Trotuarda tozalash Siz bilan qarang. so'rayapsiz haligi nelarni-chi? Znaklarda. Trotuar ne bo'lish kerak? O'shani elasizlar aytib beringchi. Qanday ne bo'lish Trotuar kerak? degan ne? Trotuar ne ekan bilmaysizmi? Bilmayman men. Trotuar joy yurgunchilar o'tib turadigan yo'l. O'sha qanday bo'ladi? Bilmaysiz. Ochuvjanasiz qancha metrdan keyin? Qancha metr ekan bilmayman. Buni trotuar qarab ol, ko'rib Kimni olasiz. oldirib o'tasiz?
Алдырам да тротуарга коюп койсоңуз. Тротуарды канча метр экенин билбесеңиз, кандай алдыртасыз? Мына кара. Болупту. Болупту. Мен билбесем мына жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү айтсын. Азыр Оны мына айтсын, сиз машина орган- кайсы жерде турат? Милициясы органсыз сиз келип алып нерден жылдырды. Телеканалыбыз. Телеканал орган болуу. Мамлекеттик орган. Булар мына Сураңчы, мына сураңчы, эмне? Гайлер Сиз билип билбей айта бербең. Билип айтыңыз. Өз эреже плюста иштейт да. Эреже плюс. Эреже плюс болсо эле документи бар бул. Водитель ким? Сиз бизчи? Эч ким эмес водитель. Шунча машина турат. Анан эмне аралашып атасыз водитель? Аралашамда өткөндө дагы сүйлөштүк. Менин сөзүм чыкпай эле өзүңөргө эмне выгодно болгондо чыгарып койт экенсиңер. Сиз не деп сүйлөдүңүз, ошону айтыңчы. Ой бар ошо. Айтыңчы. Айтпайм мен. Күлүчү өзүндө бар экен. Гайды өзүн качан тартабыз? Тартабыз. Гайды чекесин именно Жана сиз гайды өзү айттыңызбы? койгон жер. Сиз айттыңызбы аякта? Мен айттым. Болду, буяктыбы? Именно шуларды өзүн тартыш керек да биринчи, мыйзам бузган үчүн. Биринчи алсаңыз. Evet. Биринчи алсаңыз ака. Nima dokument kerak? Ayt. Haydovchilik bo'limi transport xizmati qator joniga bo'lim. Ikkala dokumentingiz kerak. Sherzodga. Nega qo'yib oldingiz? Nega qo'yib oldingiz? Trotuarga mumkin emasda, bunday joyga qo'yib. Trotuarligini dokazat qilib ber bo'ldi. Trotuarmi? Qani trotuar? Meni mashinam qayerda turibdi meni mashinam? Trotuarda turadi. Trotuarda turibdi. Chenab ko'rchi trotuar. Bu yerda trotuar o'zi zakon bo'yicha qancha, necha metr? Siz dokument Qancha bo'lishi kerak? Ha? Buna zdание Bor dokument. O'sha dokument topching. Sen chaqir, arxitektor chaqir, ekotexnik inspeksiyani chaqir, yo'lda o'naga nimalarni chaqirib, taxta bermang. Sen tort ona mashinalarni tort, mashinalarni tort. Zakon bariga birmi? Jo bu bir mengelab zakon. Buna istepte, buna aldırdın mı? Buna siz aytıngçı. Buna kişisel böyle oda siz aytıngçı. Başlarınızda aldırdın mı aldırdın? Aldırdınız. Aylanıp geldiniz. Alo. Men sizge yeminle sizge gelip çeşit otkan yok mu? Kalasanız buna görüyle cüret. Bardık жерден көрüp otat. Birinci bizdiki. Birinci buna uğup durun. Birinci bizdiki telekanaldan çıkat. Andan keyin anam YouTube'ga koyulat. Siz YouTube'dan подписчик çoğultadat, o sizin oyunuz. O sizin oyunuz. O sizin oyunuz. Bирок bizdiki birinci telekanalga koyulat. Oşo jagында oylogula. Anan siz narazı olsanız uşunday işlerge arxitekturаны чакырың. Dokumentleri çakırın. Sen çakır. Men nege çakıram? Sen oşu kamerani olib kelip alıp eldarni jaldiratib u qilib aka qilish kerak da. Yo'q, qo'rqmayman senda qilmalar. Riboydan surang. Biro gelip bana jaldırады, surang. Bor, oldir deymi? Bor ishini qil. Oldir onu, oldir. Sizge mizam çekinde çara görülüş gerek. Anan ketem men. Bu mashina hozir meniki emas-da, biroq men qo'ygan emasman. Qaysi ayol hukumat? Olib qo'y deb so'rag'ini qar, sizlar menga Qaysi ayol hukumat? Nizakoniy protokol tuzib o'tasizlar. Qaysi ayol hukumat? Qizilqishtaqmi? Yozib qo'ying, men ma'qul emasman. Majirga chiqasiz. Majirga Volkov, majirga o'zingizni tushuntirmamni yozasiz. Nima qilyapti? 100% dokumenti ham bor. Cazip, hayırlı. Эгер ушинтип мына менде эле замын, что ушу бирдеки Men esket vereyim olsam, maşina meniki emas, maşina meniki emas. Biri Bundan uşun qarap turun. mamlaket uşun Bir adam, çekiliş gerek de, bir qayerda adam, trotuar? oşo, bir adam hareket kılsaçı, bir adam iş jaka жетишпейт. Oşonda eske alıp koygula. Özüңөр bardık adam sizge okşop toskol bolu versek ayak baratı. Siz daha jardam berin, bul da jardam bersin. Oşom, Сүйлөйм мен дагы. siz süylögende men ugattım, men süylögende siz ugup koyun. Тротуарды мамлекет чечип берсе, кайерге чейин тротуар кандай болушун? Ошону билип туруп кийин келгиле да. Oşo trotuarda çeç bergen üçün, чечип бермеген Уксаңыз- өзүңүз билбей атасыз го, бай Уксаңыз, айттыңыз го. çeç bergen üçün siz uşul mına mestаны kaldırıp anan biyana üy salıp atasız. Çınbı? Yok Bitta aka. futbolga kiyib bitta mikrofon ushlab olib kelib bilgan ishini qilasan. Bilgen işim kılıp atkan yok mu? Görümcü siz. Yo'q, dastureni jurnalist bo'lsa, yo'q, jurnalistga qayerda bor o'shinday prava? Jurnalistga бар жоқ ruxsat bor. Qanday ruxsat bor? Siz o'qib ko'ring mizamni, birinchi bilmaysiz. Yo'q, o'shini tanishtirsin menga, men bilmasam. Siz bilmasangiz o'zingiz o'qing. Bu sizga millatga Yo'q, millatda bu. Men sizge her birinizge gelip alıp millet tütürde tanıştıran men millet siz bilmez. siz men o'qimda o'tasiz. Siz birovning yo'lini to'sib, bu birovning haqqini olmay atasizmi? Men o'zimiz zdaniyami ostida turibdi mashinam. O'zingiz zdaniyasi Ova. Al trotuar yer Hech kimga mushat qilgan yo'q. Al trotuar. Mana videoda ham turibdi. Siz ko'ring oldin. Men bular meni da tartib ketgan. Meni zdaniyam oldinda tartib ketgan. İstep жүрүп барып tartibdi. Тура men trotuarga qo'yib qo'ygan. Mening trotuarim sizdagidek tar emas. Men trotuarim 6 metr. O'shanda da tartibdi. Men trotuarda turganim yo'q.